ngato tele tine da nge mi zawe mi yuti kenan chola pyi la bya re pyi ani te ma se pge tine nge de thanda youtube la tinde study sane ani pyi lo ya lapti sikhe shita ram indu tine pyoge ki tatro dinde labai ne sigen shira rang mangbo mindu ta peche nang ne dinde chikni nge lobai na ani sensi nange tes manga du te ma se da ngaran chu peba so nang chu peche lobai na thunda ha ko gi mare samne samshu chan shu ki mindu so chö di lo nang ani lobchong nang ani nyamlen nang ti de chi gu yo sa re ani ta so ke de ya ko ma shi bache so ri shu ya ma shi bache nang be chu gi kola yang la bia shi ta me bache nya phar jo gi chi gi ke de yang pu ta bu ji yang ma shi bache ani phari chi wo me churi lebo me sing du ra chaya nyanga shi ta do ti de im ba son za kinan zo gelsi peche tinde lo namba ina tes kendo yungre ngayang tide shita keba me ngade kinan zo tinde nangbe chula tonang manga nangi yoza nge de tigni kinan zo la shugo samcho ani yesiri mero udyeshe chai tabalai bote libi pornu leknu sikaunu ho र त्यसरी सिकाउँदाखेरि त्यति बेसी मान्छेले चाहिँ ध्यान पुऱ्याएको छैन र जब मैले यो पुस्तकदेखिको एक दुईवटा सेन्टेन्स ल्याउँदाखेरि अलिकति बेसी रुचि देखाएको म देख्दैछु र त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ अब पुस्तकदेखिको 2 लाइन पढ्नेछु माथिको चाहिँ मैले छेलेको छु र यदि तपाईँहरूले युट्युबमा यति लामो पन्ना पढ्ने रहेछ मेरो फुर्सद छैन भन्ने हुन्छ भनेर मैले यो छेलिरहेको छु सो my main objective is to teach you how to read Tibetan and to teach you Tibetan grammar. But since you show more interest in the text, I'm reading you two lines. So it starts like this. So first I will spell them. Thashab ju thu ba thup pa cha dengbo che na chen pa na ro po sa pe kaya ta kya nga kyang nga sa nge na kiku ni kaya ta kya na ro kyo da kyo la tha ra thar pa a ki ku yi pe tha ba sa thap pa o sa ta ta na ten ga ya ta kya ki ku gi tha ra thar pa ra nga rang la ra ga sa rak la sa le sha dengbo she sa she pa ra par ga ya ta kya ki ku gi sa gi sha dengbo she sa she pa la ta ra tar thu pa chen pe kyang nge ni kyo la thar pe thap tin gi thar pa rang la rak le she par gi she pa tar thupa sena shakyamuni thupa mane shakyamuni chenpo ko artha chai technically thulo tara पुस्तकतिर छिन्बोको अर्थ चाहिँ ग्रेट शाक्यमुनि ग्रेट
great Shakyamuni, there is sa added to it. So Mahan Shakyamuni le salichai. This sa shows the subject. So I can say by the great Shakyamuni. Kayata kya nga kyang, even by the great Shakyamuni. Mahan Shakyamuni le pani. Uहाँले के भन्नुभएको छ? What did he say? Ta thupa chimpe kyang. Ta sangye chumde deki kyang karisung barasana nga sa nye na kiku ni. In English, regarding or as for me. In Nepali, mai le chai. Mai le chai. Nye ni kayata kya kyanar kyo da kyo. Kyo in modern Tibetan language is you, but in sense of belittling someone. But in classical Tibetan, it doesn't mean anything like this. So this is how you say you in Old Tibetan. So kyo to maile chai to la to lai maile chai to lai to you by me. I am the subject here, you are the direct object. Thara tharpa mukti, nirvan, liberation. Tharpe hakugi off. Maile chai talai nirvan ko of liberation. Thapa sa thap. Thapshe upai way. Bao sa ta na ten. So technically, I will show you the way of liberation to you by me. By me means by great Shakyamuni. Tharpa, liberation, mukti, nirvan, rang la, to oneself, liberation to oneself. Raga sa rak, la sa le. It depends on oneself. Liberation depends on oneself. मुक्ति पाउनु चाहिँ आफ्नो माथि निर्भर गर्छ. Liberation depends on oneself, you or me or them, on oneself. Shatingbo she sa she no jannu busnu कि निर्वाण आफैमाथि निर्भर हुन्छ. से पर गायत ग्या ग्याकीको गी सा गी. पर गी इज इम्पेरेटिभ. कसैलाई इम्पेरेटिभ जस्तै आओ बस यो इम्पेरेटिभ हो. सो यो जानेको हुनु निर्वाण आफ्नो माथि निर्भर गर्छ भनेर जानेको हुनु. स्याटिङबो से सा से पा ला ता 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 र तर. As it was said even by the great Shakyamuni that liberation depends on oneself. I will show you the way of liberation. So,
भन्नु मतलब चाहिँ यो क्लेशदेखिको कसरी मुक्ति पाउँछ त्यो उपाय चाहिँ म तिमीलाई देखाउँछु। क्लेश माने तृष्णा, घृणा, अज्ञानता, ईर्ष्या, घमण्ड जसले तपाईँलाई दुःख पुर्याउँछ, जुन चाहिँ विष जस्तै हो। त्यहाँदेखिको मुक्ति पाउनु चाहिँ म तिमीलाई देखाउँछु माने सिकाउँछु। तर मुक्ति पाउनु कि त नपाउनु आफ्नै माथि निर्भर हुन्छ भनेर भन्नुभयो। सो मेरो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसरी अलिअलि बुझ्नु थाल्यो भने सायद तपाईँहरू आफ्नै लिपि अध्ययन गर्नुमा रुचि जागिन्छ कि आफ्नै भाषामा रुचि जागिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो अपलोड गर्दैछु। सो नि क्योला थर्पेर थप्तेन गी थपा रङ्ला रागले सेपर गी भन्नु मतलब अब पहिला मुक्ति पाउनुको लागि पहिला पुस्तक पढ्नु। पुस्तक पढ्नुभन्दा अगाडि पहिला अक्षर सिक्नु। पहिला अक्षर सिकेर त्यहाँदेखिको आफ्नो भाषा सिकेर त्यहाँदेखिको बुद्ध धर्म अध्ययन गर्नु। बुद्ध धर्ममा जे भनेको छ त्यो अभ्यासमा ल्याउनु, अनि मात्रै तपाईँले निर्वाण प्राप्त हुन्छ। पूजा गरेर क्षम्य बालेर त्यति मात्रले पुग्दैन भनेको मैले बुझ्छु। र आज यसरी तपाईँहरू बिस्तारै बिस्तारै आफ्नै भाषा रुचि के भन्छ लिपिमा रुचि जागिन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले यो छोटो भिडियो अपलोड गर्दैछु। dindes yang ani tak keran so tonang ki gre pecha lona thunda ha ku gre samne simshu ki gre samne sosu yige gelchimbo yimba sosu ke gelchimbo yimba nangbe chu ki nangla thunda pe misi pe ting sapo ani pelcha nge thanda partu nangbe chu konor thep metro samya degi karishu gore tunda dide yore ani dinde lo tuba ina ani karishu gore sosu semgyu la gyurwa tangya tang chung nyamnen che tang kola pendo chumbu yungre samgudu ani dinde cheche di video di tirang la chamshaki यसरी म आजको यो भिडियो समाप्त गर्दैछु। Thank you very much for coming to the class.